Rogers Nsereko orukudumira polisi y'ebyahanguto mu Kampala n'emyanya gyetoriire yarabura bakama b'ebyiruka abatarikwenda kushashura emishoro ngo nibaza kukwatwa kandi ngo kikwekweto ekintu kigumizamu okumaraho omuzogu. Ekikwekweto kino tubanja abavuzi b'emmotoka abaweebwa ebipapula ne beesuulirayo ogw'ennaggamba okolaki okubisasula. Tubanja ssente nnyingi nnyo ezo kati gwafuuka musolo kubanga mu nsobi zammwe gavumenti yo mwekola ati mwefunira omusolo ogwo. Amamotoka gakwatwa gatwarwa ha kitebe kya polisi ekikuru kandi bakama ba motoka ezimwe baguruka mu mamotoka gaabo beirukanga barukunga. Tukutwala wali mwamala okusasula essente ezikubanjibwa okime emmotoka yo ng'ogitwala. Operation egenda kubaawo buli lunaku paka nga ssente zo tuzifuna. Hariho n'abagezaho kweshengereza abapolisi ngo babasaasire konka bayanga motoka zaabo baziboha. Naye bw'okwata taxi osangako tickets eziwera 20. Owulidde kiba kiraga ki abavuzi bano empisa zaabwe si nnungi. Ekikwekweto eki kyaleetaho akajabiriro omu myanya y'ikyakorwa kandi bakama b'ebyiruka bashaba okubanza baza omu banka bakashashura batakatungire motoka zaabo. Omugandi kuruga Kampala, koti ya Buganda Road yasindika Prida aha rumanda aha mushango y'okuryangatanisa sente. Owasindikwa aha rumanda ni Prida Jude Ojik owa Ojik and Company Advocates kandi ogu yasindikwa aha rumanda aha mushango 6 omuri egi harimu kwiba kucupura ebihandiiko n'eyindi. This matter is reserved for the 9th of September 2022 at 9 a.m. An order for disclosure does issue hearing and witness summons issued for that date. The accused person is remanded and Ojika karetwa mu koti obwari kuretwa abakuru kuruga mu State House Anti-Corruption Unit akakiiko akarukurwanisa obushomankuzi omu ihanga. Ogu naza kuba rukabura mu ruzira okusya ebirabiro na mwenda by'okwamwenda 2022 obwo omushango gwe guratandike kuhurwa omu butongore. Requesting honorable court to allow him an opportunity to take the remainder of the clean session while sitting. Nikigambwa ngu oku 11/2017 hamwe n'okukubanza 2014/2019 ogu mushaija akiiba sente zirikwingana biliyoni 1,296 emitwaro 25,188 ezaba zisindikirwe gavumenti kukiita abantu b'oruganda rwa Lugwar omu Rukitugumu ab'itaka ryabo ryatwirwe UPDF. Sente ezi zikateebwa ha akaunti y'oruganda oru konka Ojik akazikora tayazi yayo bweshereke. Gasha kwa Damba Tadeo omuri Kampala.